Te kaumārua marama, te rūnanga nui o Taranaki whānui me te kōmihana whānau e whiriwhiri ana i tētahi kaupapa whānau ora. Me te aha no te rā nei i te pokapū toi Māori o Wainui Ōmata, i wai tohua ai te kirimana e rewa ake ai te kaupapa nei ki te hapori o te awa Kairangi. Anei rā a Peata Melbourne. Mā te oha o Hatūpuna e matāra nei ngā mahi a Taranaki whānui me te komihana ā whānau i te rangi nei i roto i tō rātou whare toi. Ki tā te whakaetanga, ko tahi anahe tōna whainga. Mo te katoa, o te motu, o te aopea, te whakaaro a mātou e nohani. He manatū mārama e whakatōpū ana i ngā mahi a whānau ora ki te taone o te awa Kairangi me whakatiki. Nā rātou, ngā ata mātou kaumātua i roti i te parimati e karanga mai ki a mātou. Kia tūtangata ai koutou e te Māori. We have a saying within the Commission that what works for everyone may not necessarily work for Māori, but what works for Māori may actually work for everyone. Ko te whakaaro Māori te take nui ki ngā manatū he toru te kau nei, ka mahi tahi ki raro i te rautaki o whānau ora. E ono ana taone iti, ka timata ake ki te Wainui Ōmata me whakatiki. And it's really nice to actually now have the other side of the party, the government, coming here to talk to us and to capture the stories to be able to show government what can work. Hei a pōpō hui tahi ai te mana aro he ki wēnei rōpū, ki reira here ai wā rātou mahi tautoko ki te kaupapa nei. Peata Melbourne, te karere.